Kayser'in çay veririz. Beyt züccaci yani haber dışında Kırgız aylı dep atalат. نسميها قرية قرغيزية. Биздин бүркүттөрүбүз атайын ата бабаларыбыз атайын аңчылыкка чыкканда кичинекей баштан баштап чоңойтуп ушундай кылып уштаптаган. Бул кыргыз тайганы бул дагы аңчылыкка чыкканда дайыма колдонушат. Atay üretülgön. Atay mudarrabin yani biraz. Bu hatta fiha الفرو الشعر Бул башка иттерге окшоп жүрбөйт. هذا الكلب نوع يعني ميزته هو لا يستحمل يعني لا Бул да кички кезинен баштап даярдалып, куштарга салынсат атайын. يستخدمون في الصيد الصقور Жакшы булуу, هذا عمره كبير. Tamim bin Hamad Altani Katar'dan kuş geldiniz emiri. Ezelden sizdey konokon elimdin taza peyli. Hayratlı sadır padişa Katarlaşır sergi. Bugün de kuvatta bulu dostuktu karaçı kudaydın tögülüp durat merimi. Katar'dan konuk bolgonun kuvansın kırgız elime. Yemi toda da toda ömür var, suda da suday gönül var. Günde de günde merim var, gökte de göktöy peyil var. Ardayım dozun sıylagan, ak kalpak kırgız elim var. O acarınday değiştim, alato kırgız derim var. Oşo Katar'dan kuş geldiniz, aman bolunuz degim var. Bugün dostluktun tuzun karbakan, oşo domatsız sadır serim var. Geçele siyanda boldu bir samit, sırından ülgü alarga. Çoğun samitsi ötkördünüz, çolponata kalağında. Ankara'ga da vardınız, aytılıp cüret kabarda. Yemi bugün amirdi tosup turasız atabı ketken alamga. Antkeni el jurtka vakıt izledin. Aytor ergegen uşul zamanda. Haraket kılıp jatasız urpaka joldu salarga ulutka vakıt tavarga. Çağlık bas gayrat güç var bu çalkıgan sadır avamda. Uçuntup jarkılda işley verirseniz jetemiz jarkın zamanga. Yemin o mattu jerge kutmeken orta çıkıştın Katar'a. Orgugana nefit gaz menen halkı keremet sonun yaşadı. Al Jazeera telekanaldın alamga gitti atağı. Oy bultır düğünölük futbol çempiyonatın ötkörüp. O düğünöge ülgülü isti jasadı. Yeni bilimge karcı kuyuda. Sizge Allah'ım versin vatanı. Bilimdüylerdün sizlerde göğe versin Katar'a. Jergemene gelgen şeyhtin, jergemene oy gelgen amirdin. Buyrusa cemişti olsun safarı. Bu жашты согуп аткан чийден боз үйдүн ичине калай турган кылып ушундай кылып таштар менен жип менен байлап анан согушат. Бул болсо килемдерди ата бабалар килемдерди соккон. Катар мамлекетинде дагы мен жаргылчакты көрдүм, ушундай болгон. Биздики аябай окшош экен. Ал эми бул тийгиз шырдактарды могу текшерип жүндөн жазылат, туура жүндөн, койду жүндөн. Бул комуз деп аталат. خصيصا يعني هدية له. هذه الطريقة يعني حديثة. هذه الطريقة الشاعر العازف هذه القديمة.
Örgütten жасалған сізге полк әдейі Бұл эми бизде каршылар жанагы бүркүттөр менен алган каршылар. бүркіт астады çok бүркіт Топ сиздерде да бар. Биздин улуттук аспаптар оркестрибиз, ырчыларыбыз, баатырларыбыз. Бул жакта ошол бул баатырлардын кийимдери, зооттору кандай жазылат көрсөтүп жатышат. Биздин усталарыбыз бүт бардыгын колго, мондай кылып ар бирин колго кезишет. Ар бир кийимдин өзгөчөлүктөр ушундай белгилери менен биздин улутка таандык ою бар. Ал эми бул териден кесип, ар бир курларды, мондай кийимдердин баардыгын ушул Расул деген мырзабыз жасайт. Баардык темелерди. Ал эми могул жерге токтоло кете турган болсок, биздин улуттук ат мингенде خاصة صوت هذا كل يعني مهد له خصوصية Биздин сайма өнөрү өз моундарда куштарды жасайбыз, куштарды атайбыз, сайма менен اللوحات Atın kimdi? Adile. Adile. Atı kaç yaştasın? 5 سنوات. هذه حقك؟ Bu senin gibi değil. Baş giyimi o Baş giyimi senin gibi? Бул жакта биз улуттук баш кийимибиз элечек деп аталат. Бул турмушка чыккандан кийин ушундай элечекти келиндер ороп кийип жүрөт. Бунун узундугу 40 метр болот. Биз мондай баланы 5ке бөлөгөндө дагы ата-энелер ушундан алып, эгерде жаңы төрөлгөндө ушу менен тосуп алып, анан акыркы сапарга узартарда да кепиндеп туруп ушуну менен узатышат да.